Kaying ka Syari Meghalaya High Court hagasni baar kala shim jingtho ya kejingkular ke sorkar bahkan bu shushu ya ki bor pahara ki ban ajing ada ya ki kertong bar jela ki balalai tep kerteng ban ya khod ya ke elections Karo Hills Autonomous District Council kani kalami hadin kejing sepriang ki kubor ya kejing klumar bat kejing set suloi ki pulit kabalam sya kejing yap ki langut ki bru habapan mi ya ke hukum nadin kejing bishar ya ke PIL balam mudui dau Books Luls Hokius ka Divisions Ben bahkan tup yau Chief Justice Riwita Mohitre Dere bat Justice the Building do kilpan pau bau nang saj an ke Pols u klem tenju than ya kejing penpana jong ga GHDC ba khat neutrik rumpang naba ka don ka weipat ka mudui ka badangsa hapok ka Yingka Syari single bench namba amsyamna tenju than ngi krensyai bangi klem khmi ya ka ai ka balong baman jong gane ka mudui bat namar kata barok kejing kren jong barok kiliang mamla kadang yailong kumbalong habai day bat kejing tenju ya ke impulse notifications ong ka Yingka Syari halor kejing kerpat ban bishar upol ul pentip ya ke Yingka Syari ba ki don katuk ani ki kertong ban jela ki bamat ya kejing syak tombor ha kepor bakilit ban tip kerteng unong mudui ul kerpat ban ai kejing peta ya ki bor sorkar bakin penbiang ya ki bor pahra ki baklan sya ki kertong bar jela ki bawan ban tip kerteng nak banta ki elections MDC lane kejing peta ban penkela ya ke jaka ban pediang ya ki kot kisla jong ki kertong halaki jong ki belong upol ul pentip ba kaladon kejing klumar ha gathan bat baladon ru kejing set suloi ha ka balai ngut ki briu kelayap bat bun ki balaman saw Advocate General A Kumar ul jubab bah ke sorkar kan pentikna ban omdon kano kejing jia ke basngausi bat ladon kam ban bu shu ya ki briu ban tek lakam ya ka song suk song ngan ulakular ban sashim ru ya ki sinjam ha ka ban pentikna bahkan omdon shu kano kejing jia kum gatai kaing ka Syari kala pediang ya kejing kular bat bu ya kene kakam ban bishar biang ha ka khat neutrik jong nalber